artili kilong yeng hak snong umshau ribhoi district kilamat ya ka jinglanot hadian baki thli ding ki baklang kilayo ban bam singyam ya ki jingdon jingam hakini kilong yeng kani ka yeng ka de jong ki arngut sipara ki be sa marjan ha ka ju ka jaka kata ka kong ne desda sobar ka badon arngut ki khon bat ka kong ki sterlin sobar ka badon iwe khon urang ba snong ba kom lapang loi thu ka te ki jingja uploading klaja ha ka step jong ka arwoi trik le yong arjar saw ha ka por kumba khatwe bji step kat ba baro ar ki trayeng kidang le sajan sakawa ka ba khampaji na ki yeng jong ki laong ba dei tat hadu kilon phai salai yeng kila sem pen ban ba baro art li ki yeng ki jong ki kila klad pe lut rengkat bat baro ki jingdon jingam ki ba kentup na do ki jan ki nap ki tiar kitar kat tu kat ni ka pisa ba du ba lai thu ru ba ka daw ka te ka jingplo ding ka de na ka jing thang khlaw ha ka khlaw ka ba marjan bat ki te yeng hadien kat tu kat ni por na kalyang wa mele ka mau ti ba Charles Marngar Maria yo jingtep na ki por pnya snong ulalei banhiar mar sakate ka snong kabadang hap apo ka konsensi jong u banya kendu yekte kilanot bat nakalyang jong u lano snyang lengba da ki tiar kitar bat kat tu kat ne ka song pisa khnang ba ki te kilong yeng kindang yo ban penon kam nakaliang ka dobar snong kala pentep sa office jong video boy rumbong sinar di blog halo ka te jingja khnang ba katnat kan yo ban le badon kam nak banta ki lat jingrap ya ki te kilong yeng baik nak snong ban ya rap ban sna di sa pentep lang hanga ke bangala ban ya rap kalian sunga long kata ka di ba balong emergency bangiyo ban ya rap pergi di kata ka wadi na blog le kan support ka kan support kat no menai kat no tip pergi hab ye chai akam office de activity de rupi bandon gono ke jing so si nomor ba ke jing ja ten ki jahi malai na ten kaleng jonga open pau nya ke jing so diau mamba ini ki riu boman la badong ki bamlen kum kani gorkom kadi ke jing thang dusmon ki cloud tap kadi la manong de nong penyap breu uba sim ye ke jing em no breu ti sulong ba ayo yu blai ba ya da em bergono-gono ke jing jam sosi nakaliang jonga kum orang ba snong apo kene ke snong umsau ngadap da ke jing sosi ke bakrau haba artli ki longying ki lajia apo kene ke snong ke jongi dei namar ke jingle kemakor jong ki ibriu ngela banong ba ki dei ki ba bukti ki bala bantang ye kini ki klau te hakane ka por ka pemta nakaliang jonga orang ba snong apun remjur ya ki bakum kini ki breu te hakaju kapor yakini ki artli ki longying ngala marsenjia kapor khatwe baje kila phone sanga kum orang ba snong nga lawan pej na lagi jong ki khmat ha kane ka jaka bat kawe ka ying jong i nades da sobar bat kawe ka ying jong i kristalin sobar kidai si para te nga airu ke jing khublai marsenjia ikene ki jing marmar ngala phun sai MLA badon borom jongi bat hakju ke por elawan poi ha kane ka jaka banon pai on khmi ya kane ka jingjia hakini ki artli ki ilongying te hakju ke por ngala phun ru sa po sa pulis hangte ha solaj ba niat thu ya kane ka jingjia bat hakaju ke por ngasnge wanong banang ne sakmat ba kipai ba nong jok snong bat kiwei ru kimbit ban thang ya ka cloud da ne ka jing thang ka jongki kala ban jia ya ka jing sosi sibol lada don ki khna lada don ki briu ki badon hapo ki ying gisem la ban jia ka jing sosi saka jing yap ru kunjo hakane ka por ka babenta nakaliang junga orang ba snong ngapen remjur ya ki bakum kine ki jaj breu ki ba thang dusmon ya ki khlau te hakane ka por ka bamenta nga penrem juru ya ki breu ki ba le ya kane ka kam जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है
कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।